Oleh nimin lama kanin Guwahati High Court Aizawl Bench a mitinina kan ngai ven mai Lengpui ramhral chungchang kha ngai tua ania chai hawania motion stage alani haya atir chawni chumo an soitan na chawnia tina case number hi lo hredu kanom chuan PIL angin aluta PIL 3 of 2026 anio hemi case chungchang order te in hredu ni chuanin Guwahati High Court Aizawl Bench website a khanin lutanga chuan a case data sakhain entheini o case number te chu khan chuanin hemi ni a hianin motion stage ania tiang hianin an voi khat din chuana mo hemi case shimshima an din chuana ani chu chuanin a video hi karon react don lem lova react chua vek don jan arei tu ka chan chu introductory part ang dawnia arei viau maya soifiana te po atamani o amaro chu khang zong kha chu news lo ngai thlathina hemi Lengpui landscape kan ti chungchang lo ngai ventan kha chuanin an thu soi tam zo ki chu soi non ngai po ani lem lova kha aron soi Lengpui chu ania tir lampanga chuan tin athulai muwa chuan khami LSC nei tu khami aming nei tu mo khatiang te khanin khami compensation amount khami ramshal na poisa kha dong lovin eng tinge heta Henry le roaming le te uta khan en tinge alu thei ite kha thu engen yang an soi zinga chuanin hot deuh lek te kha ani ta ni engponi se video kan react lawanga hemi nia an order hi kan en thuang o kan soi ta kang khan hey a case number chu hi nia PIL 3 of 2026 ani ta ni chuan heya petitioner lampang king tu lampang hi Citizen Alliance for Truth and Justice CATAJ and other dinitani society registration number po MSR 1729 of 11/11/2024 ania umsani somni palia registration loti thlap to kha nia chuan Dr. JM Vandershieta son of captain thang Chuama leiti te hei mission vengklang mo tengte hi aking tulampang ni hei Reverend Zaidar Zava tiang te nitani engpo ni se akhina tilampang hin tam khom maya Union of India and 15 others ti nia air headquarter Vayu Bhavan ti te pathum na hianin the air officer commanding in chief ti te hei Shillong Meghalaya lampang te palina hian the senior officer in charge headquarter Eastern Air Command ti te Director General Defense Estate ti te defense lampang te ba mo a defense estate officer Guwahati Circle ti te the state of Mizoram ti te hei thammei secretary to the government of Mizoram ti ang chi te Director Land Revenue and Settlement Department te tam lutuk mo an chial vek don zanai lutukange the president village council Lengpui Aizawl district ti te pon tela ti chuan sompalina hen minglar mai puro mingliana aron langa tin sompangana hianin Henry lel remsang lon mol ani pani hi chu kan hrilar in karinga tin justice pu Michael Khanin Henry ming hi lo notice chat me hi excise case nei to kha ani tlatin ka hria tiang te po kha aron soya interesting khop mai mo hemi case sungchang hi chutin chumi mai ba ka IDBI bank an tel bok ani chuan advocate for petitioner aking tu lampangina advocate an mani pu Joseph L Rentlei ya kan chetlar Joseph L Chan Himaren Thlei ania chuan respondent number 1 atanga number 6 ami akhina te mo serial number 1 atanga 6 kami defense ti te union lampang ho khani chu pi zairem sang pui CGC kha ania yang khanin case kha khoi ani tani mo ti chuanin soyang du khan introductory ang dewania chutianga topic khan hotlo tukang kha ala omlem shilawani chutun din munai chuan mo empo ni se tiang hianin order chu kan muwa Joseph L Rentlei Land Council ante hi chuanin an ukil ti da khani maya CATAJ ho hianin an mangtani mo chuan Reverend Zaidar Zava ti te poron langboka apara number 1 hi chuan he top lampang hi poimo tani chu ta hian tiang hin injeka aking tu denan khin chan bera chu he poisa zong mo hai aza thi chulo en meita ula heng zong a hi respondent number 14 le 15 aram nei tu alen owner ni lo te hana lut ta dei mai ni hanti ni kan che chawangin 14 le 15 kha chu puro ming lian le Henry
lel rem sanga te khan ni ta ni chuan an ni ne na hana lut ta dei maya alen owner aram nei tu dik tak te ne na hana lut lawani an te ni te chuanin ALSC te ponon ziaka LSC number le a ming putu te ponon ziak ta thlap mai ni mo ti chuanin kan en thla zelanga heng achunga LSC an soitak zong ate hi right to fair compensation and transparency in land acquisition te rehabilitation and resettlement act anga akwar ania ti chuan heng ming pathum lo lang bik te hian mos order alanda nang chuan he anram VC pass ni thin LSC convert ani danang te kha an va aware lo ni chuan hriat pui lo ni chu ti chuanin sale data tele transaction shima hian hemi ram thal chungchang hianin involvement tel vena in nam hnuin an nei lo ani kha an ti boka hi chu special report te khatiang news lampang te in lo entrin kha chuanin in shemai thaya sale data khan an ming signature te polo ma se he ka pe ka ni lo te pon ti ni khamo tilai chho kha enge niang tuna sarkar lai ZPM poina an soile makan ti khani ta ni amaro chu opposition lampangena an soi landu lo khani ta ni hemi chungcha hi ka lo react fe to a opposition le ruling in kara hanin bol hi in pass ton na sakhop maya ruling lampangin heng thil zong local chho to da na hi makan ti thu te thil dik lo tam takin phum rum to thu te amai ro chu poisa aron lu ta group awanga lo thei lova amount khami an ram compensate namo khami an ram leina niang chu an ram leina khami akha lo pe chuak ta ni thu kha han soi ni khang zong heng procedure zong kal zo to nu vekani wang khanin ti kha ania ti chonin opposition lampang abikin MNF kan ti lol mai nge o chan chu hetiang bo ruak vel om lai MNF sarkar lai kha ania MNF sarkar kha chuan hemi chungchang zong soi du talo khan enga tinge ZPM hianin poisa kha an pek an sanction the intingian pek chwa thei ti kha alam pa hanan on tuipui ta ni amaro chu court ania soi se le kha tiang vel khan nei velem lowa chuan hetiang zong te pohian tar lang ta ni chuanin kan soi tak ang khan heng ming pathum lo lang bi ka te tuna order ang hen kan soi me nga heng ming pathum lo lang te hianin an ram LSC athla kani chungchang te le transaction calculation shim te mai ba ka engtinge respondent number 14 chu puro ming liana kha anita ni respondent number 14 puro ming liana hianin heti zat mo tamlutu kani noi sang ruk zakwa somkwa pakwa singruk I engtinge adon thaya tin respondent number 15 pu henry khanin heti zat engtinge adon thai dikha engma avir vel dan avir kwal vel dan khan threlawani dikha order alandan chunia ti chuanin ilahi LSC chungchang seldi chungchang kina karon soyang kati takakharon lang tani para number 4 a hianin teng hianin ziaka khang seldi zong te hey ZPM sarkar ponan soi thin khamo khang seldi om zong te kha intinge register si lo kha akal tlang vek thei si ti kha kan soilar em pakhatani kha khami chungchang apo kha hemi henin soilan ania heng LSC pasari a seldi zong ate kha a thalak te pokan ti lan thin kha khami kha register ani lova eta hen order hen in ziak lang lem lo order hi chu just then mo Chief Justice sen han ngai thata khami a topa order an siamang chau khani ta ma ro chu hemi an thu chai live video hi lo ngai thla chokin chon heta te hianin justice umai kala hianin question te po anei nge ni kamo heng seldi zong hi nia seldi tang kha chon ron om ve nge ya ma ro chu register ani lova notarize ani lawani chu chuan Indian Registration Act 1908 tang hi chuanin amount cheng za chunglampang more 100 above ang hau khasu register ngi tu khani hi a valid lo ta ni hetlai taka hi nia social media pakhata politics group pakhata kalo muwa sarkar chu in soifia ngai nan shelo te ponron ti ta ni mo in soifia chu har ve ngo tangtin sarkar ka hanti hianin sarkar chu body pakhata niya mishing anga wangai theitur mishing anga ngai tur ania sarkar ni chon sarkar ni top mai ni ZPM sarkar khanin hetlai MNF sarkar ti kha kan ti ani lo antingo thei to lova sarkar ni na din munan chan to wang khan chu wang chon nia sarkar chu danang le nge niang heti ang mita chon sarkar ani top mai ni
MNF te Congress te ZPM te loin sarkar chok zak loin sarkar chok zak ma sela sarkar thil ti chu sarkar ani tok mai ZPM MNF lampang khani lo mo amaro chu political ya kan nuklu du ni chuan heng sel ti chong te register ani lo chungchang vel hi chu sarkar masahun lai kha ani o hi chu zep thu cheng lo kan sheve kani o ti chuanin kan chukha zelanga para number 5 a hian again soi we have also been taken through letter dated 25/9/2019 issued by the additional deputy commissioner Aizawl district Aizawl pertaining the meeting minutes detail on lang tan he meeting te pon nei thu te pok ha anon sei langa heta I chuanin ya a case wa khoi tu kan I lo wang kan eng document nge an annex kha kan wa movel yam lo ni chu mo amaro chu heng meeting te po hi meeting minutes te po hi soilan kha ania phar kha ania chu tiang chungchang te po chu soyani Ichuanin para number 6 ayanin we have also been taken through the undertaking dated 18/7/2025 made by the respondent number 14 respondent number 14 a chuan tunge kan di chuan ro ming lian kha ani heng LSC kan an soi zong ate hi da khama khana lo mangle to ni IDBI bank ka hian mo loan lak na tan khan which they had not been liquidated atita da khama lo man thu te po kha in je kani hi poimo thawa ma ro chu poimo line ber het mi a an kal le zel dan tur chungchang a han kan lu chau tonga number 7 para number 7 a hianin state respondent state tana ding ukil hianin engtin nge hemi compensation amo an ram khami a amount kha a paisa kha engtin nge respondent number 14 le 15 ro ming lian le puro minga le u Henry te kuta hanin tin nge alu dei thei ti hi ron soi fia turin ati ni soi fia turin thu pe a asan chu respondent number 14 na 15 hi document anga en khachuanin a land owner khan ni tlat lo mai ni khang aram nei tu LSC nei tu te ming ang khan ala kal thlap mai boxia ti rol chon engtin nge khami poisa kha puro minga le Henry kuta na lu dei thei ti kha in soi fia turin thu pe ta ni Ichuanin he anin khin na lekha a until tel annexer 30 31 le 32 ang hianin kelel duati te HL Samuel te ramfang Java ti te hianin an deny chu kha VC pass an neya kha LSC angeniang le lina ni chungchang te le khami sel di chungchang te poniang mo teng chungchang kha engman chet puilawa chumi chung chonen tin nge anni minga thilkal veksi kha ro minga le Henry kuta khan alu thei chulai taka chu tuna state sarkar ta na ding big abikin pi Linda L fumble mo Linda fumble ina ati tur chuni ta ni clarification hi soita kan khan in khin na bultan na chau kha ania ichuan issue notice returnable on 25/8/2026 ani ta ni hi case an chaile hun tur khani da hemi huna hi chuanin nimin le hemi ni somni panga inkar hianin Linda fumble hi chuanin sarkara concerned department zong te notice ava copy hi va sarfanga va penga chuan anni khanin comment anon penga department nam pangkhanin soifi vedona khang ayo khanin Linda fumble hianin statement anon nei vela donani chuanin Kasita kan khan CGC hemi Central Government Council pi Sangpui hian pi Zairam Sangpui hianin respondent number 1 atanga 6 tetan hianin enge khami notice kha lo accept a lo poma hemi in kin nei lo bom tinani chu respondent number 1 atanga 6 te ayo khan ichuanin pi Linda fumble po hianin lo accept ve boka soita kan khan ichuan extra copies hi an mani ne na peya khatiang within 2 days mo khatiang chunga petu kanin antia speed post ya thon tur te pon ukha petani hei chu at bultan na chau kha ania ikhana king tu lampang te khan an du to kinan soita ni tichuan eng lekha zong te an khin na lekha te an kal kualanga concern department sang an kal kualanga ti khan para voice comment anon pelet velenga kha an comment te mang khan a sarkar lampang te hi chuanin voice anon nei vele mai nol ni tichuanin kha thilom dan chu ania tichuan he case hi August ni somni panga kum sang ni le paruk mo chuta chuanin ngai to le
tur ani dona chumi huna chuan enge respondent akhin na te lampang khanin affidavit file turati te poni tani awa affidavit ni chuanin kha kan che thim theinan chun awa chan len ang khani mai ta amia kha hemi an khin na zong hemi enge niang kinina kan va mu ve lem lo mo tila he bucha tak tak an nei te he just te poi henin an in chop boka heng hi a concern department zong a khana concern person te poni nga khang hana vakal kolanga hi channa arom dona ni chuanin hemi chungchang hi case interesting tak mai nia update te po ron nei zel kan tumanga kha ani mai a tuna dinmuna chon ma enga tinge lsc ming nei tu ni lo ne na hianin poisa alu dei ti te ami chungchang kha question lian tak chu ani ta ni poni se khati zong khatung tum video chuni sela video thara kan mule theu don ya